man lai khupui Jerusalema lungzong zong in chanchin an neya gate tinin rilok na an nei na hmuna hilrin lo deuh mai a thleng Eastern Wall an ti bang chhak lam Golden Gate bulloka archaeologists khwalzin le sakhomi ten hildang lam tak mai mu an nei tlat chinai lungbanga hil inziak alma heprai horopa inziak yewe ti chu mu ania hei hi pathian hming soina ani tunlai mi thiam te ziak emo ama omsa ani lo mi tam tak chuan man lai mi te kut nuani an ringa a thenin heng lung te hian pathian hming an lam na ni an ring thung thilmang le deuh chu Golden Gate bulchia auma he gate hi shillok na engtignia emo Messiah local tlang na tur ani Golden Gate Eastern Gate ti po soi hi Jerusalema mun thiang lim tam tak zinga pakhat ani Olive tlang lam ma chonin auma kumza tam tak chung khar ani to ma se hi history lam ringot ni lovin tharau lam pangzong pon poimo na lian deuh ani Ezekiela bung somli pali chang khata changa chang nia khan kan mu ani Judami te chuan hunrei taka chang to khan Messiah alokal huna Jerusalem chu he gate kaltang hian aluto nihin an ringa hewang hian kumsang hazanga somli pakhat liam ta khan Ottomanan he gate hi lungmangin akhar pingta ani Amazon taka hian Muslim thlan mual an siam nge nge he hian Juda te Messiah chu adan an ringa achan chu pui thiam te chu mithi te zinga kea kal an phallo wang ani nimasela pathian rem rot na te chu dan thei ani lo gate khar pin bul chia hian pathian hming chu alo lang to ania pathianin athutiam a hlen don ti atar lan na ani mai thei pathian hming thiang hlim yewe hi Mosia kang mekal tlanga betu kha ania aming po asoi lang nge nge a o machu kani tin Exodus bungthum chang sompalia khan kan mu ani he ming hi heprai thumal palia siam ania chungta chu vot he vafle he te ani aming hi athiang hlim ema wangin Judami te phei chuan an lamri mai mai ngai lo chuain Adonai ti yin an soi thin zok ani omzia chu pathian ti na ani kum tam tak chung chu he hming hi soilan ani to lova von him ni yin an za em ba ka an ngai hlu le bok ani ti chuan hetia Jerusalem banga mingro pui le thiang hlim aron in lan tak sia chuan en liam mai mai a thei tatlat lo then khat chuan hei hi chin chian na ani lo pon thuken anei an ringa inral ring tura shiatirna a thenin pathianin ami te athamon na ani an ring vele boka pathianin ala thengin lova antan ala renga alokal anai to ti a shiatirna ni an ring hel tu then khaten banga thu inzia khi bang akhi ka wanga insiamani an ringa nimasela amuna tlo tu te chuan mak anti zia an soina sa le thung then khat chuan ti chopani an ring heprai thumal hi banga chuan chiang takin amu theya siam chop ang lo ti yin he khwalzin pa hian soya ako kol na sa le bok ani oh my goodness this is it you have to show them this is it Yahweh the name of God is written on the eastern wall of the Temple Mount. Unbelievable. We are here. It's happening. He bang hian testimony ropui tak pe chuak ang main mitam tak chuan an ngai hluin an hnuaya hian an tong trai na sa ani isu ngei poin he thil hi a thlen tur thu asoi parisai ten ngoi turin azir tir te tima sela lungte dal an au chuak ang ti yin lukabung som pakwa chang som lia khan
atar langa athil soi kha tun hun hi ani theyangem heng lungbang te hian pathian local le na nai to zia anaw chu pui ani theyangem tuna nge po hian khovel hi ain thlak danglam chona sato khop maya indo thu thang atamin sikle sa adang lam chho mek boka khuarel chiat na sang sang te khovel mun sang sanga siat tur tam hle ani hengte hi news headline chau nilovin mitam takin shilok na huna kan lu chho to ni an ring ani mathaya bung som hi palia isuan alokile dona thil thleng tur sang sang te asoi ani hei hi chu soi ngai lovin kan siat theu karing boina sang sang kara khovelin anga event ber tur chu Jerusalem hi hania khopui ral muang tak ne thin tuna boina dam tak chuana bul ni ta hi ani chuan engwangin nge tuna hian Jerusalem bang chaklama hian pathian ming hi alan tak na chan niang le then kha chuan wana tanga chin chiana gate in hong tur sign pathian local nai to zia sign aniang tiang ten an soi ani he hi Jerusalema hilmak danglam tak thlen voi khatna ani lo history atang to rengin he khopui hian poimo na alo nei dai to a temple hlan na iso Krista thi na le tho le na thlengin mun poimo tak alo chang to ani Jerusalem hi pathianin aril ru apon chuana mun ani Golden Gate bulchia pathian ming ron lang ta hi banner taremo ti mai tur hania mitam takin in pu cha nan an mang tangkai khop mai ani chuan he thil mu chua hi engtin nge kan ti ta kang mathaya bungsom ni panga changsom pathuma khan chiang takin kan mu ani mathaya bungsom ni panga changsom pathuma khan chiang takin kan mu ani tiang hian enjika chuti chuan in ring reng ro u ani le adar chu in resi lo ti in ain ziak ani Eastern Gate hi vo in thleng hian kharin aloma nimasela ingtiknia ema chuan hon alani don mishing kut nilovin chungnung ber thil ti theina mangin hon alani dona pathian chu alakal tlang don ani ole kha kha tunaya Jerusalem bang chaklama pathian ming in ziak an mu chungchang andaran thei chu hania he thil an mu hian mitam tak chu a thongin tin chu mi pi alama in bot saina konga mitam tak apuina salhe bokani ti kha kan han tar lang ani ye ole kha kha tuntum video wa ole khati zong kha tuntum video wa kan ngai thak thei chu ani ye